Village Development Committee tum pen chipatir piponsi langrik rong hang rong si chingrum pet pen rong along kusun si kipang thir nang jima mate rong along bangko anabang phua bang phi atum si HSLC HSSLC BA la pen MA sat lang ki un do mapu kachipachini japhan chingki chingwaya me kedeng pon padu Bangso mai long rong asar harsing rong hang pen me chapahem puponsi rong si chingrum pet pen chingki chingwaya me padu ponlong La sohut ahem tun tina tum pen stame kichipachinia jaimek en pong. La pen ahem ahum tina long bangko ana bang phu bang phia tum duma puta chithan padupondong. Langri rong hanga rong long ki dua hem tun tina tum stame amuni raphai ki pachini japhan formalong amen chithapsi Village Development Committee tum aphai en pondong. La pen hala pu rong asar harsing rong hang la pen SGB budho rong hang tum pen kaning jepon ke langri rong hanga rong long don pharoi sira don throk an dolong. La pentara lang so rong along ke ki ban ne rong long non langrik rong hang rong along HSLC HSSLC BA la pen MA ki pas atum aphan karchupon la ke bankre trok siana bang phu bang phiatum aphan karchupon padu la pen muning aning kan setame la pusona sai ke deng padu ponji puta ningje pong tara lang so langrik rong hang rong itum rong isi ke chingrum nang kok alam thela phalo je miltum dak adharom do dak Christian do hongharia do lasi nitum pache ton si la Hindu Christian pache ton nang kok alam the bang la halo ja Christian tum tame Christmas hosi lang tum chopo jumpo nitum honghare tum tame aso rongker hosi chopo jumpo sta nitum angbong pupu mathalo ja Hindu Christian dorapet nang prota arnisi chingrum nang nitu rong isi ke chipachini athe dak nitum rong London pharu para lo langru hang rong lok si lasi nitum dake ha 1955 anikan pen piningan nikan sok sekep adungarai nang li alo asini tum hala bangso ke bang hot ke nitum apu nitum akesartum awe hot hasok dom photrak daktar langso pen daktar langso ke kido cheng tumlo dakhlo kido barim nai tumlo tumlo pen ladak taralang so long li tame niltum akesartum siki peklo asi pini nitum chingrum pet pen honghari Christian lapen adhek dum ke mondir kardom tu nado lapen itu chingrum pet pen anasan chora purna pu labang so program se chithik lapen dak metric pass high secondary pass atum hatanong ipajir ponlo nitum pining pen ke chenglo morning pen ta kudu thuji lason tak thakse asini tum drom jati je pupe pen rongisi chorapet jun rapel lapen facilitation program ta awareness program ta do lasi people nitum pajir pon lasi non kewang lang ta nitum lan si rong chingrum pen rong chipang thir ko sonsi chipang thir jima po siding pon si nitum dak rong chipare pon News report Carbing Long Live